Ha kasin jam ka bapan pau ya ka jing sngo khia bat jing rap ya ki brew ki badon jing Duna ha ki Dkhot med u deputy commissioner kari Bhoi Abhilash Baranwal IAS menta ka sngi ula Aiti patba ya ka Dukan Xerox ka badon hapo ka plau jang ka office DC shawe u Samla na ka district kum kalat jing rap ban sengkam la jong pat ban aiman sim ban yeng halaki jong ki kejan kani kasin jam ka longru ka por baka samoy terekam jung ukum udisi kalajan kutno namar ba unsalet shimti ya ka pat ka district henry wat hapedeng kani udang peteng bande ya ka kam ka bamento ya ki pat ba ka than uni usamla ublayo ya kete kala jing arab udei uba perling pale ubadi ukhon jung uba will sinkli bat ka kong minabe pale na ka snong powin ri Bhoi district hakati ka program la sakhilang da ka jinga don rengkat ka kong rona khamdej MDC nongpo ka kong bi rani ADC lambat ki officer bat ki we habakran shakila pathai Khubor uba pering pale ulapan pau ya kajing smokeman ka bakraw halor kani ka kabu ka ba ulayo pediang ulaong bakate kajing rap kam dei tang kajing yo kam re ka longru kajing yo mensim bat kalat ban sedang ban yeng halaki jongki kejan ulaya thuru ba ula pendep ya kajing puli hadu ka kelas 10 bat ula pentebit ru ya lade ha ka benta jong ka komputer bat lengba kate kajing rap na udisi kari Bhoi menta ulayo ya kalat ka bathamai ban penia ya ka Dukan Xerox hapo ka office DC uba pering uloong ru ba unang tre shitom bat penyat bahaya ketika kam bat ban penroi susu Iaka hakisngi ban wan kum kadak kajing sngongu ya baro ki bala kershan bat plila dia Services they have to go out. But through this, you've Xerox counter, a copy counter here in the DC office, and anywhere close by. So we should try and provide more opportunities to people with disability because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakirti, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her. And in a very short span of time, she has not only been able to find the right person for the job, but also simultaneously do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from all the different kinds of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Bapale will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful and people will be able to utilize it in a very befitting manner. So thank you everyone for being present. Maybe one paper from office and your ID also. My ID. Your ID also. My ID is a big help. Yeah. The news how to operate? Tinang. Tinang ya? Tinang kamu? Tinang lah. It's okay. We will do.
Yeah, I couldn't try it. So that's ID copy is separate. So, Zebra? We'll just do it. Yeah, I told him to try it. Ahal kami Jepun, ada pelajaran bakrau, ngawan berterpat akibat jampi, jepres dan di sosial media, dan rajin jadi jampi cepat kuat dan rajibab jangan kalau kemudian, nak beli yang kalian kamerahan bang ada dokumen SIM jauh jenis dokumen, ada dokumen SIM jauh jenis ada dokumen SIM jauh jenis nhau beli terakhir nak beli ulah yang namanya terkung hak ajim kacang ai kita beli sebut cinta di pada warna ini long Xerox mesin ibarat Naka ni ngapan kiu nani semat mengadon ruk kata katong ban sekri hok Naka benta jauh di pai ba ibadan ibawan nanti than ke bacangai nanti ke bacan nanti yok pendon nam hok hal kan aja Xerox mesin terbaik DC ialah yang kamera ni kenang macam pai ba jenom la bandek sekiwe pat jaga kenang ba kan tak tan kapur nak beta cuci sim baladon mangah ni tidak tip baladon hafta ialah wanrung baik hang ni dan kan ni janong kata ka ji seceri di bawah ya ci pai ba Iaka ni teladang ayo Iaka beliau ngan wat hidai beliau iban yang senang banget namanya sok hak ada kawan iban Arab yang saya ni situ setai ngayo namanya ini mission ngane sengu ya isa raja brahma ngala ai pada Dkhot ngausar ngala ada bertindak di komputer ngakwa banbu dari bayi ai dari bayi yang nak ilat jin Arab nak mata banyak Xerox dan banyak print dan pantai ni bayi jin kam ngane tak jinในอ้ายจงมาอย่าสิทีอย่าอิราจาบารมาอิราจาบารมานี่ละเปรียงอย่ากันเนี่ยแบบนี้ฮันนี่ใต้ละโพสต์ดิซีแบบเดียวละคดยังไงบางอันวันหังเนี่ยบางอันเยอะหน่อยนั่นหมายกันเนี่ยนะเซรั่มมิชชั่นนั้นชัวงานผู้เล่นต่างหากคลาสเตอร์danบอกเลยละจะคู่ยังไงบางนายโยนั่นหมายนี่ละสิยรับวันไหนโน่นไปขันยารุดังกันเนี่ยการลงการละnanti yang apa nang kiu Syahmat Jepang Ngapune tangga kelas dan tangga tahi